Los animales del zoo de Sofía se refrescan con helado. La golosina de Tony, el oso pardo, es un gran cúbito de hielo que contiene fruta de temporada congelada y carne. Cada vez su cuidador esconde el helado en un lugar diferente, pero el oso de 12 años encuentra el postre. Este refrescante juego es también un intento por imitar el comportamiento de los animales en sus hábitats. Това е така нареченото средово обогатяване, което предполага занимаването на животните, всъщност те да не стоят в плен, нали, и да скучаят, а да им се предоставят методи, начини за раздвижване, за търсене на храна и просто за разнообразие. Да имитираме максимално тяхното поведение в дивата природа. La forma favorita que tienen los elefantes indios para refrescarse en verano es duchándose, y estos antílopes pueden pasearse fácilmente toda la temporada tumbados al sol. Los siamáns son amantes del calor, pero también del helado. Son la especie de simio más pequeña. Главно правим сладолед, специален сладолед с вода и малини, ягоди, които ги замразяваме, които не много обичат да се играят, да го чопат, да се ближат, точно като хора. Los animales se adaptan a cada estación. Приматите, гигантите, част от тревопасните понасят джеги. Мога да кажа, че като цяло нашите животни са адаптирани към нашите климатични условия и общо взето се справят добре с температурите, както през зимата, така и през лятото. Как ги адаптирате към различните сезони, към различните температури? Просто престоя им тук оказва влияние и техните системи и морфология ги правят така, че да се справят с жегите и с студовете. El zoo de Sofía alberga en total más de 2.500 animales.